Parlok parok akani ke video ngon batai pitch pangkawai ke film ko palai keteng. Fresh. Hapastana konco kini ke film ngilo ino ya kawai ke brio ko baketeng kanawa. Kanawa ngilati bakalong ke brio ko batang marwehi. Bat kam semblodan syuk kimi kikpa. Bat kedon hiru tang ya kawai ke perlok kentei jongka. Te kanawa mentah kala persana bani teks bun bahak carang nepok jongka online. Kenang bukan yak samla barbun long hiru unong pentingin ha kecing im ke jongka. Hakawe pat kasing kanawa kala lit nya bani kenduk ya uwe ubru ubah kala teks nepok jong ke Facebook. Baranda kile syam hapok jong ke ke restoran. Hangne kanawa kala syam ban bau ta ubru syam lebes bah ke jinglong. Bat kirkom keren jong uru kala sang tu bom syam mede cing krung syu bat ka. Te kanawa kala keren syana ya uni ubru bat uni ubru syam lubut not syo ule noi ka hangne. Anda kanawa pat kala kenduk biang ya kini keperlok kenti ke jongka. Te kala itu ika sypang jong uni ubru. Bat kini keperlok jongkaru kalau ika bakam nom beli banduk jengkermen. Hendai kedai biang banwat pat dawe pat ubreu. Bat kana waro menta kalstang susu ban yok mesim bakam sem laduk jengkermen. Kalastang biang banwat ya uta ubreu nepok jengke online. Hakawe pat kesingkat ba kana wa kadang lej bantit ikitiar hakawe ke yo. Tiang ni kali kendu no ya we ubreu ubah keteng ustif. Uni ustif ulu persang pan keren ya kana wa. Bat kana waro kam sem lele a kala keren bahaya uni ustif. Ti ustif ro syam lepen slam syu ulepan penpan ni kada kinembar phone. Ti makaro kam syam leper karbon sin kala ainoi ya kita kinembar. Hadina tapat kana wa kala lenya bani kenduk na bat keperlok ke jongka. Bat kala itu uru ika cepang ke jingi kenduk jongka bat ustif. Hendai kal ong bahado mentaro umpat teks tiai ka. Anda kana wa pat kala mut na balik pa na siyeng. Tiang ni ustif ulestang na ban teks ka. Walau lupa airu ika bani kenduk hakawe ke bar. Kanawa namar bakal keman palat berkali internet hero Steve. Tementa makaro kam syam kentaj wala dakam itu bahaya uni ubreu. Kelaliknya bani kenduk noi spot jong kata kapar. Hapo jong kapar pat menta Steve full up lupa ya kanawa. Tiang ni kini berarngut kilastang no bani keren ya kana. Bakilastang iruban pen itu ya ledi yaki kam ke bagi tray. Steve full ong ya kanawa bolu tray ya kawe ke hospital. Kanawa ro kala itu shibun bagi kam ke bagi tray. Tekni berarngut kilastang susu banijan. Para ketai kemir ro kana wakam sumdalej pa susu yeng. Hendai kala salang nobat usti fopok jong kata kabar. Anda lah sem step kana wa kala kendit anak cing tia. Bakal iru ba usti fulong sisa obreu ba breu do kata-kata. Te kala sono uya kawe kedur bat kala sen hiru sya keperlok ke jongka. Kene keperlok jongka ro kala kemen namar bakal ba kana wa kalio e kecing terang ke jongka. Hadena tapat kana wa kala ilam no ustif sa ke jakasa jongka. Barang ni ustif ful ong ika ba ukwa banilam kai no ika sa kowe ke jaka. Hendai wala da kana wa kala persaman kili u bas kata ke jakaro. Hendai ustif ful ong ika ba ukwa ban surprise ika. Ba umkwa banitu ika bas kin le. Te kana waro menta kala kemen bat kala sania bahaya ustif. Ba kala penti biru sa keperlok jongka kala ong ba ustif unilam kai no ika sa kowe ke jaka. Hendai kampat tip bas kata ke jaka unilam. Kini keperlok jongka kalau ong ika bakam dei ban late namar bakam sam latip tikna bas pang jong ni ubreu. Hendai kanawa pat kam sam langit setia. Kalau ong ba usti fulong ubreu babah pat kam sam tharai ru bakan long ru ke besniu no. Te kini keperlok jongka ru menta kam sam la suban ong ru. Kalau ong ika ba anda kalau poi hak ta kecaka ka bakile. Sesan kenang ika kidur ki bagi shon hangta. Hadin kato kini por kini berarngur ru kelmi na yeng. Baru Steve ru lai lama ya kena waca ki jakasa jong Tiang ni kena wakal ino ya kaying ke internet bahajong Steve. Paranda kelemut parban sen na ikidur sya keperlok jongka jong kaying jong Steve. Hendai kala syam pan bakata kaying kam syam ladon network setia. Te kena waro kam syam laperkat ero. Steve roh kini kepor la syim na ya kicing di bar la asam baharu kena wa. Te kena waro kala syim bar kala di ru ya kita kicing di. Hendai kensan hakini kepor kena wa kala stang na ban king ke kle. Par kala kolon hiru bar ya bler no ha kata kepor. Ngitip bakini kijing di kiba ustiful aika kidei penpan kidrok. Hadin katokan por kana wa kala kendit biang na kata kijing yapler. Barang ni kala syam bakala syate no borok ke kiti kejan. Bakilo iru bakata kamera ke ipher ba. Bakilo iru baharut jong kata kamera jongka kala don no ke we ke toilet. Temanta kali iru ba ustiful don ha kejui kamera. Bawa lada ke persang ban ong ustiful un pelaj yo ikan ang taruh. Hendai ustif ular ki penban berkana waru ke banakong. Kadang mut bau ustif usu penting kai ka.
Handai anda kala syam ba semula palai setia ka. Dimenta kala syap teng bat kala yam bat kala kerpat iru yu pun pelai no ika nang ne. Handai Steve pat loi tu no ika mentau ong ba semula di setia obriu babha. Baru long ru bol pun bej ika tang na kabenta bun yo no ban set no ika po jo kini kayeng. Barang ni on soot no ika met jong ka bat undi no ika siyo. Baru long ru ba sibun bagi kente bu lo dep ban te iki kumne. Barang tau soot ru iki tiga kicat jong ki bat lo terwadi ru iki sa kidukan. Namar babarok ki biru kim tip bagi ni kidei kidok brio. Handai kidang mut bej bagi kidei kidok beran. Tikum taki biru bagi customer jong uruk kisau tenat baban bam ya kini kedok. Barman lah kesengi daki pio jar ulah kemai nak kini kidok jong kini kibrio. Ulong susu ikaru ba semula peniap sendon ya kini kibrio. Handai ulu suot katu kat ni kidok ki jong ki. Kenang bagi nam yap bat kin long hiro kidok ki fresh nak benta kibrio ki ban bam. Kanawa mentah kalau stang susu ban syap teng bakal persang hirup ban pet nang ni. Handai kalau syam ban bakal syak te rudau kunjeri. Te mentah kaliam ketang bakal kemau hirup ki kentin sning jong keperlok ke jongka. Nilai iru bakal perlok jong kanawa ruk mentah kalau persang ban kola kanawa. Handai ke phone jong kapat kam syam luyo network setia. Te kumta namar ba Steve ulio iya ke message ke bala dep ban teks ta keperlok jong kanawa. Ulasan pan kaya ke we kedur. Baru long ru bakam dai ban kuslai bakila don hakini ke jaka menta. Tekne ke perok jongka ru kam syam lu kuslai esho. Namar bakala tip bakam don eru ke bejia iki. Hapok ying set jongka nawa par mentangi liu i bakal persang ban pertai ki brio. Tiang ni par keliak siano ya kawe ke brio ke padon sisiliang jongka kero. Tekanawa kala kali bakade ke Handai kini ke brio ru kala itu ika ka ong bamaka kade ke peni. Bakal syak set ru na Steve kum makai. Kanawa kala siang tu susu kebut jong Steve. Bakal ong ru bukum nu bikin lek kena bikin light no nang ne. Perkape ni ru kal ong ika barang don susu ki beriu ke basyak set dapok jong kini ke ying ke jong o. Kal perlok jong kanawa pat mentah namar bakila i bakanawa kam syam lawan paying syu. Ti kala stan ban tarai sniu Steve bakal persang ban buat na kerteng jong o napok jong internet. Hang ni kam syam lap eru ya kesebut ya jinglong jong Steve. Baranda kala persang pat ban buat ya kitu kidur ke bau Steve lo depan sen nikah. Barang ni kalau lap bagi tu kidur ke bau Steve lesen usu simpen bantang napok jong ke internet. Handai kim syam lalit cetia sya ke toko wa. Barmenta ke perlok ke jong kanawa kalau satu bakanawa kalau don hak jing ke bakrau. Barkam syam hiru syang tai kalau stang nak ban wat biang ika. Steve pat ngilui menta udang muja pa ban od ikidok jong ki brio. Bat lo te beru iki hapok jong sentuk balik terwana caki customer ke jong o. Ti ul palang ro baro iki tiar gitar jong kitu ki brio ke ba lo de ban odok. Barang tahu sebut pat iki hakawe pat ke kamera. Hakini ke poru Steve ru ulah shim nak kicing bam buat lawan rak do ya kanawa. Kanawa pat apa ke iya kicing bam bagi diru ki dok briu hi. Tementa kal ong suai Steve bunyi lama ika cha ki bathroom. Steve ru ulah ilam no ika bar kanawa ru hakini ke por kalapit bahaya kata kilenti. Bahkan ke por bakan yo na ban pet na nang ne. Handai den pat bakanawa kala persang na ban pet na u. Handai Steve pat ulion ban bat ika bat lo show eru ika kata kepor. Kanawa mentah kaliap lerno. Pat kum ke punishment ke bau Steve ul ay ika. Ul hukum na ikinong tri jong o bukin on no kendiat ikidok ke jongka. Pat kanawa ro anda kala kendit bandriu kala syam bakala don no akawe ke jing tia. Pat mentah kala satu bau Steve lo dep na ban od ikidok met ke jongka. Keperlok jong kanawa pat mentah namar bakam syam lo syam setia ke sebut. Tikala lain nak syak ke toko bar ke bau Steve pat kanawa ke lay kendo. Tiang ni kalau persang ban kali nak manager jong kini kabar Jepang jong Steve. Handai makiru kim tipe setia Jepang jong o. Paran dapat kalau lek pai biang sijing kalau persang biang ban wat biang nak internet. Tiang ni kalau lap no ikidur jong Steve pat kalok bat kikun ki jong o. Kalau syam ru baga teng try jong Steve udai ubar don. Pat barok mentah kalau tip bagi datang jeng tok sudah jong o yaka. Gila ip yang mentah bakana waru kalau syam sitomba ban yai. Namar bo Steve lo depan od ika ya kidok. Tiang ni ru kanawa kaliak sengoro bu Steve uluan tan no saya ke peni. Bat kala siang tu ru baka ika ba unle no ika. Hakini ke por kanawa kat ba kadang syong pik kaya ke we ke kot. Tiang ni kaliak ino ya ke we ke jeng tok ke bala depan tok dah ke we bat ke brio. Ke bala syuk tek lang hakini ke juk cakah ke por ke ba mensyua. Hakini ke jeng tok loong bala dah kenu ke brio ke syak tek hang ni. Tekade ban lek jan bat lek bah ya Steve. Kenang bakin yok lat na ban pet no nak kini ke cakah. Gila ip yang cakap palok jong kanawa mentah kala poin ke ying jong Steve. Para syua bakan rung pat sepok jong ke ying jong Steve kala sen lupa ke mesti caw tu manager jong ke bar.
Kalong balada kam lej pa shuying. Tim tau letip bakaladon hak jingma bakaladon roh pok jong ke ying jong Steve. Haden bakalarung pat cepok kalau ina ya kawe ke priu ka padiru kalok jong Steve. Te kala persaman kali ka kalong bah kapor baka perlok jong ka kala jakno. Kala lej lang no baru Steve. Te yola se bakatip de am shpang jong kata ka perlok ke jong ka. Kene kalok jong Steve pat kam semlangit setia ke jing ong jong kene ke priu. Te Steve iru hak ni ke por luan po no chak kene kamera. Te ma urul ong na ya kalok jong ubo yola se bakane ke priu kalokum bakala no. Pat semla lek hiru ya kata kakam. Keperlok cokana waro kalau ngeki bakim nam depan sengawi bakal lemut hiru ban mit nang ne. Handai namar bakal don gajing suspek ya Steve. Timenta kala sim na ke phone congka pat kala call na ya kana wa. Hakane ke por kala senga ban bakal phone cokana wa kala pa no ka badon ha Steve. Ti Steve ro menta semla suban bore no ya kita kicing lek jong o. Handai hang ni kalok jong Steve pat kala tit ban ya kini ke breu na den. Bakini ke perlok cokana waru kaliap ler no. Baru Steve ro menta ulara na ikini ke breu bala set lang no iki cepok jong ketua kamera. Milo iru bakini kelok jong Steve ro kam samla don syuk kijat ciliang. Namar makar wah kepor mensyua kalai dapan sate kum kini ki breu hi hau Steve. Handai anda kelapan bej padi u baru Steve ro lestano ban ijeka. Baki lepor ro syak jengi syong kurim. Kana waru menta kalastang ban penbej u Steve namar bakal iya ketua kot. Ti Steve ro lawan rano ikai kijing bam bagi bederu kidok jong kibriu. Ti kana waro kam samla kentai kal ak bej kum makan bam ya kita kidok. Bakal kali uban naduk meno lestang ya kini kam. Steve ul ongai kabu lestang naduk kat prasnem. Barakapor bola bam nangkong ya kini kidok tu ulus ngau shisha bakal long shisha ki pabam. Ti naduk kata kapor le persang na ban le ya kini kam. Ula di shibun ba kini kidok bala yoro shibun ba kepisah. Patna kini kam ula kamai ca kapok bar pisah hiru ikikun. Haden pat ba Steve ula lej nang ne te kana wangi le i bakal lej na ban pria kita kidok. Pat bakal subam menitang bakan yo na ban penbej no ya Steve. Pat Steve iru menta ul stang ban senia no ya kana wa. Hakawe perkesengi Steve ul pengkre susu sibun ba kicing bam ya kana wa. Pat le lej iru ban pen i ga sibun ba kitia jang kibriu ki ba ula de ban penyap. Kini kitiar kana wa kale i ba sibun ba ula bo iki hapo jang ke senduk. Barang ni iru kala pala banyo i ba kitiar jang kapat umpat bo setia iki. Barmenta kala sautuk balada kampat yap umpat bu setia iki. Par kala kendi di rubanyu iya kawe ke phone ke padiru ke phone jong ke parlok ke congka. Timenta kana wa kala tip ba ketu ke parlok congka ru kala don no hapok jong kini ke ying ke jong o. Par kam tip hiru bakum no uyok ban kem meka. Tiang ni kana wa kala stang susu ban penbej yo Steve. Kal ong na yo Steve bukini syatlang. Par haden nak tapat kala yok ban sim na yo kawe ke tari. Tiang ni kana wa kala yo no bandung yo Steve no kepo. Patkan ba kata kejing pang jong u kala jur bah kala stand ban pet bad irap ro ya kepeni. Patkan waro kala syam ro ka perlok jong ka bad barok kini laingut kala persang ban pet. Hadin makila po ka we kamera shit dang ni Steve ro la stand biang ban atak iki. Pat namar ba ma uru lo jur bah kejing pang. Te menta kepeni ro kala yo biang bandung di uda katari na kejan. Te Steve ro syamlala bah ban pet. Pat kini pra laingut ro kala stand ban rung no spot jong ka klau. Mentakil siang tur ba Steve ro la shim na ke pistol bun siat na iki. Te makiru kelere na shwa ba Steve ro la be na iki na den. Kalok jong Steve ro kala i bal shibun bagi snam kila don hak kamera jong ki. Par mentakil siang tur ba kini kenthe kila lan na ban pen. Tinggi le iru ba tu bar manager mentaru ula pono chak ne kecaka. Hande hedin par bolio siang na kijing sewa jong ke pistol bala siat da Steve. Te ma urul syapteng ba la pet na nak ne kecaka. Steve namar bolujur pelak kecing pang te syamla subani kun no bat kini kibriu. Kepeni kaliyo na ban bad ke pistol na Steve. Bakam syamla penslam syuk kelesit peniap na uhang ni hi. Haba kalok jong Steve ro kaliyo ino ke met yap jong oh. Te makaru kal samsen e ulok. Te kal hukum ri kinong tre jong ka bikin ra na uspo jong ki ying. Bat maka pat kalalin na ban wad kini kente. Haba makalo kala syambar kal persang ro ban syo ke nawa. Dia kini ke por barok kini kenteru kila stang biang ban shono saya ka. Pakil peniap baru saya ka kini ke por. Par barok kini kente menta kila lai im no nak keti jong kini kibriu. Te kini ke film ro kalau kut no hang ni hi. Te perlok ada pisau tenet kini ke story jong ah. Sabah share ba subscribe doh ke jok ke por. Kemaro bakani ke datang ke film. Ku boleh sibon.